Rowere masiro lwedo riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya e gwenge mag Meru oyawa Yanga Group mabende gisiro godo moluor Raila Odinga e laro kom kere e yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani eri. Group no ero mabende Rowere go luongo ni Young Tax for Raila Meru chapter giwacho ni gisiro moluor Raila Odinga e laro kom ker kaluwore kod agenda mabeyo mabende moluor Raila Odinga ni godo kanyakla kod biro rwako Rowere e telo mare poni obi obedo ka ker mar 5 mai pacho ka. Na nyinyi rudi, kwa sababu nyinyi rudi ndio mnapenda walemavu vile mnatupenda. Na nyinyi mpendane hivyo hivyo. Na njia ya kupendana ni sisi kwanza tuwe kwa Azimio. Tuko ndani ya Azimio? Tuonyeshe kijana ya Raila tuko ndani ya Azimio. Na baba alituambia tukifika Meru tuangalie kama Makarina ako na vijana ama ni mtu tu wa kuongea. Lakini tumekuja na tukashuhudia, tumeona Makarina ako na vijana na watu wa Meru pia wanampenda. Na kwa agenda ya baba anasema kuna 4 ministries zenye vijana watapewa. Sasa si hata sisi tuongee na baba alafu hiyo ministry moja lete huku Meru. Vijana wa Meru